Sonó la campana y Hablando español porque somos en Argentina. una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. A mí me gusta, a ella le gusta, baila me gusta, a ella le gusta. Mami, mami, con tu body, este party es un safari. Todos miran cómo bailas. Sabemos. Pero vamos a cantar dos veces. Pero quiero hacer una cosa esta noche. Oh, queremos salir esta noche. No sabemos dónde vamos. That's her Spanish speaking. Yeah, it's really bad. It's really, She really feeling bad. herself. Feeling myself. We Honey, didn't- I'm feeling that. Feeling myself. Feeling myself. I'm feeling my. Okay. Let's Hoy go. tú andas con un A animal. ella le gusta. Mami, mami, con tu body, me gusta. este party es un A ella safari. le gusta. Todos miran cómo bailas. me gusta. Hoy tú andas, baila A ella pa' le mí. gusta. Vente conmigo, así me es, gusta. sola conmigo. Let's party, let's pop up. On est aujourd'hui à la Plaza de Mayo, place de Mai, qui est le plus grand centre, si je peux dire, de visite site historique de Buenos Aires. We're about to try our first Argentinian hot dog. Yes, we are. ¿Cómo se llama? Super Pancho. Super Pancho. I got it. Super pacho, honey. Super Pancho es como nosotros. Okay. Currently in Palermo, Soho, about to go take pictures and visit. Look at that, people. So beautiful. Maybe
Today's our last day in Buenos Aires, and we're working in the street. We're trying to see if we can visit most of the places that we haven't seen yet In 3 hours. in 3 hours because